Portal Južne vesti objavio je uputstvo urednicima u kome piše da targetiraju određene ličnosti i istovetno izveštavaju o nekim događajima. Uputstvo je namenjeno medijima pod kontrolom biznismena Radojice Milosavljevića, kao i mailove u kojima se sugeriše uređivačka politika tih televizijskih stanica kada su u pitanju politički protivnici vlasti. Južne vesti su objavile mailove u kojima se urednici tih televizija pod naslovom Urgentno sugeriše da u naredna 3 dana, bez obzira na druge sadržaje, imaju samo 3 teme: Đilas, Hitler i Sergej. Izvor Južnih vesti objašnjava da je ovo prvi put da se lokalni mediji aktivno uključuju u obračun sa neistomišljenicima i političkim protivnicima vlasti. U prosleđenom uputstvu, pored 3 teme i teksta koji moraju da emituju, poslata je i napomena o još jednoj obavezi da se svi uključe u konferenciju za novinare Srpskog telegrafa koja počinje u 10:30, a napisano je velikim slovima, navodi portal. Radojica Milosavljević je kruševački biznismen koji je od 2015. godine postao vlasnik većeg broja medija u Srbiji.